Bonjour les amis, alors اليوم غادي نهضروا على الكونكور ministère de l'économie et de finance والكونكور نتاع la douane. كنا ديجا هضرنا على الكونكور نتاع l'ONISEF, que ce soit pour le test psychotechnique ou la visite médicale, ou là le test écrit, ودوينا aussi الى le test نتاع le ministère de santé ou la CHU. Donc غتلقاوهم كاينين في لاشين. Alors بالنسبه للمينيستير دو فينانس وبالنسبه للكونكور تاع لا دوان ديجا اول حاجه تجيو عوالين على راسكم حيت لا بروميير دي شوز كيحيدوا لي تليفون لي سمارت واتش و ثاني حاجه انهم كيديروا ان سكانير بيرسون بار بيرسون كيسكانيوه كامل. دونك في هاد لي كونكور هذا تحطوا 3 تاع لي ديسيرتاسيون او شوا وهما كسوا كتكتبهم en arabe ou là en français. Donc, la première dissertation, l'IA se répand rapidement dans différents secteurs économiques et sociaux. Quel enjeu et défi cette situation présente-t-elle et comment, à votre avis, permet une intégration réussie de cette technologie? La même thématique بالعربية. أصبح الذكاء الاصطناعي ينتشر بسرعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ما هي الصعوبات والتحديات التي تمثلها هذه الوضعية؟ وكيف يمكن في نظرك تحقيق إدماج ناجح لهذه التكنولوجيا؟ La deuxième thématique, la réforme successive entreprise au cours des dernières années ont contribué à l'amélioration du système de l'enseignement supérieur marocain. Cependant, ces derniers est appelé à évoluer davantage afin de mieux répondre aux exigences du marché du travail, notamment dans les secteurs technologiques et d'innovation. Comment, d'après vous, améliorer davantage l'adéquation de la formation avec les attentes du marché du travail et comment encourager l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés? Alors بالعربية ساهمت الإصلاحات المتتالية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة في تجويد نظام التعليم العالي المغربي، إلا أن هذا الأخير ما زال مطالبا ببذل مزيد من المجهودات لتلبية متطلبات سوق الشغل. كيف يمكن في نظرك تحسين ملائمة التكوين مع انتظارات سوق الشغل؟ وكيف يمكن تشجيع روح الابتكار والمبادرة لدى الشباب حاملي الشهادات؟ Alors la dernière dissertation, le nouveau modèle de développement publié en 2021 définit certains axes de transformation pour réaliser des progrès dans notre pays au niveau économique, humain, social et territorial à l'horizon 2035. Quel rôle pour l'ingénieur dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement? حدد النموذج التنموي الجديد المنشور في 2021 مجالات معينة من أجل الوصول إلى تقدم مستدام في بلادنا على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، الإنساني والترابي في أفق سنة 2035. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المهندس في إنجاز النموذج التنموي الجديد؟ دونك كانوا هادو لي 3 ديسيرتاسيون اللي تحطوا في الكونكور دو مينيستير دو ليكونومي دو فينانس والكونكور نتاع لا دوان. إلا بغيتو تعرفوا دوطخ زوكزامبلير على d'autres concours, d'autres ministères ou d'autres établissements, خليهم ليا في les commentaires, تابوناو la chaîne, ديروا like, ou bon courage les amis في les concours نتاعكم.